qubeetana hoggaa baase abbaan keenya darasoota isaati barsiise darasoota isaa hoggaa barsiise darasoonni inni barsiise kun asii yaa'ee biyya Soomaalii dhaqee Magdashoodhatti darasoota qaraasisuu eegale darasoonni lamammaas biyya Aruusiitirraa yaa'anii Magdashoo dhaqanii Magdashoodhatti qubee abbaa keenyaa kana darasaa isaa kanarraa barreeffatanii qara'an deebi'aniiti biyya fiitti deebi'anii biyya fii kanarraa Addis Ababaa bahan jarri lamaan Aruusii kun wahiis waa dhudhuganiiti farshaananii waa hunda dudubbatanii qaqqabaman hoggaa qaqqabamanii qubeen tun itti mul'atte qubee tana eeysaa fuutan jennaan eeysarraa bartan isin eeysaa fuutan Magdashoodhatti baranne eenyurraa bartan eenyu baasee jedhan hoggaa jedhanii gaafatanii nuti ifii biran dhayne isan agarree Sheek Bakrii Sabaloo jedhanii gizaata dirree dhawaa isaa baasee jedhaniiti astamaaroonni keenya Magdashoodhan nu qaraasisanii jedhaniin achirraahi qubee tanaas fudhatanii Hayila Sillaaseen nama sadii ergee dhufanii dirree dhawaa tana dhufanii abbaa keenya dhiheeysan qubee tanaas ni yaa'ataniin qubeen tun teetii huma jedhaniin eetiyyaa je'een ati eeysarraa baratte nam tokkollee irraan baranne ifumaafin hassaabii kiyyatti mataa kiyya keeysaa baase maal hassaabii gootee baafte waani Itoophiyaa amma sababa qubee baaseen himu jirra beeki waani Itoophiyaa keeysa aboo je'ee namni afaan Oromootiin dubbatu malyoona hangana ta'eef malyoonni hangi kun Amaaranyaan baradha yoo je'es Ingilizanyaan baradha yoo je'es turjummaanatti waani haajamuuf turjummaan waa baratuun handafee namaaf hin seenne waan ta'eef goddaatiin barnoota dhuftee jechuu hassaabii godheetiin baasee je'een sababaan inni qubee baaseef barnoota Oromoodhaa goddaatiin itti dhuftee jechuu kanaatu nu ibse jechuudha sababa baaseef hoggaa kana gaafitti dhiyeessan ammaas duuba ati qubeen lama mootummaa tokko keessa hin ta'u jechuu hin dhageenyeehi jedhaniin maaltu kana jaajeen mangistiidha jeen mangistiin hin jehu jeen akkana ani kaniin dhagaye mangistiin waa baru jaalataa jechuudha kaniin tolcheef ammoo akka dafee waa baratu jechuudha mangistiin akkana hin jehu jeen akkana hin jehu jeen mangistiin maaliif jeen biyya teenya tan amma Ingilizanyaa jira jeen Faransaawillee ni jira jeen Arabanyaa jira jeen Amaaranyaan jira jeen Oromoonis nama jeetiin baaseef jeen amma nam sadii isaanii sadeenuma kana keessaa tokko Gobaznoo jeen waan je'eef gaa isaa beeka amma sadee isaati itti dabrimma amma gaa eegaa Itoophiyaadhaaf gartee goddaatiin barnoota dhufte jechuu hassaabii gootee baafte asii deemtee qubeen tun Magdashoo dhaquu maaliif itti dhiiftaa je'een sawwaaniin isin gaafadhu na gaafattanii je'een anaatu isin gaafataa jeensan ani takkaa Soomaalii saniis hin dhayne Jabuutillee hin dhayne Itoophiyaa kaniin baaseef barsiise kanarra bareechi deemu an wardiyyaa karaa saniitii waan gadhiiftaniif isiniif beeka jeen qat godhe karaa kanaanis amma hoggaa karaa cufa dhaban amma gaa Jaanahoowi fidaa jee Hayila Sillaaseedha beeki Jaanahoowi fidaa jee si deemsifnaa jedhaniin Addis Ababaa si baafna haya fidaa jeen makiinaa fidan ni seensisan akkam jeen ummataan yoo har'a makiinaan tuni na fuute ani takkaa rabbiif hin sujuudne beekaa jee yoon sujuudeefis rabbiin narraan qeeballe jeen makiinaan qat jettee diddi talammeessaa fidan ni diddi taan fidan ni shan hoggaa waliin gayanii dadhabanii didde ka'uma diddi mee akhiina maayoo deemte karaa laga harree kana karaa mana deemiin abdoo kanachi garagalchaa jeen karaa ifi fedhu hoggaachi garagalchan xaat jettee dhayte hoggaachi dhaytee as garagalchanii lafa kaayan irraa bu'an amma daanyoonni Hayila Sillaaseen erge kun ammarraa bu'aniituma orma gartee daanyoota dirree dhawaa kana
زقال السنن مالي إسن نمني هررقي خمتان قبدني نما خنما تكابي على ديمي ينه وقا إسن قاف النص تكان ديمني خجئين وهمو إسني وانجل بيرو قبا ينه وقا إسن قاف النص وانجل تقلين قبو خنجو إسني قبيت نقافة باسسن إسن قرسيسي وقا جنس إينو قرسيسي خنجو إسني أمو ملي نما خنا نمني خنما ألفا أكناتي ناموس مقافة دا يتني أخيخة تكونوا في الله إن كننيك أرورانا دورنو خيسني نماتو ناموس خين إيقاتي ناموس قافة ملي خنا اللي اسم تلمامة تكونوا في كنني اسم متان قبدني جنين أكستي خنا أرما خنا زيزيقالاني تماما أما قبيتنا بريسي أمارنيا كتابي أبنيتي أمارنيا نس بيرك كتبني أكبي كمغوني فوني جانا هو بيرك جيسني أتي هنغسوك أمسري هدا تيساج أنين هدا منسي غوني أما كان جين أني أما قبيتنا إيقام باسي أمتا ديدمي في لما سديسان كان جين أني وانجلا دالين دي جين قبيتان باسي وانجلا ديسون قبو جين وانجلا أباتو إيقا بريبودا يوخا هركان بريسي يوخا هركان نمات dalaga malee qubee wanjala qubee baasuun wanjalaa miti wanjalaan dheessuun qabuu jeen ammoo odoo waan biyya balleessaa taate amata 22 fixxee sadeessan kana sila duruu biyya balleessitee jeen isin ammoo warri waan amata 22 biyya tana ture ar'uma arko ifiifuu biyyaa waaquban qabdanii jeen ani kana dheefan deemu mana bakkaan ifii fedhettiin khireeyfadha واسي اسني في ياما كم مغا بكتنا رانديمني أكنا جين هاي جاني والتاني هداكم سوريني نكاني أما هقا هداكم سوريتنا نكان إني منا خنا خلوا قدرتيتما دعاء سيني أكاسي قصي خد سجل قدي إرجيف ختانين ولين أما هقا ورقان تنتق وترتي إني هدا تري أكم جين ورمي أكاد موسى تركت ورقا ريبورتي بودرة دبدب بودرة إرجعتوج أني أكاد موسى أنقذ تكسيبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبو نمان أبارون كونكو خدا جين أكسمت نيهون دابني مال أسكيسا غوتا منا خنا وجا جانين ربين كدجا مال غوتا حيل سلا سنسير رافود يچو خدجا سيغلتي دري به akkasuma fuudhamee hogguma san ijoollee yuudam jettee ganda dhagaan tumte jaarsinu kufee akkasit santu isa hidhaadhaaf baase jechuu sababni inni gartee qubee tana baaseen akkasii jechuudha gartee barnoonni oromoodhaa duubatti hafee jechuudhaani baase silaa laatiin dura amata meeqa jirti silaa laatiin kun amma eeguma ihaadig seena kana ihaadig kun haa galatoomu laal odoo ihaadig kun jiraachuu baate anis tanallee awwaaleetumaan ilaa amma taa'ani malee yoon irratti arkan kotorbaan diinjaa nam tokkos hin barsiisu footoo tanaas hin mul'isuunumaan taa'ani jechuu akkasitti gaa rabbiin amma kunoo yaada isaa sanis guuteef jechuu qubee isaatis kunoo dirre baase ihaadiqis fidee dhaadiyoonis kunoo rabbiin kunoo maqaa ifiitiin akka barreeffatan goote ummanni kun haa galatoomu aanaan gooroo guutittis khatusi qubeetana irraa na baasisiisee footoos na baasisiisee haa galatoomuu jechuudha akkasitti awwaalleetuma teenyaan jechuudha duraan Soomaaliyaa akkamitti haala kamiin Soomaaliyaa seenuu dandee achitti mi kan aakhira mirabbi raamataa godhuuf rakkina dargiiti asirraa oofe saniini Soomaaliyaa dhaquu dandee dargiin dhiibbaa akkam irra gaggeessu ture madaafanu tumeeti kunoo bobbaasaa jirra wanni baroodaani beeytaami baroodaa irraa gaffe'ateetuma gaazii isaa gaara cittuu haja'anirra dhaabee madaafa gootarraa baqanneeti waggaa nuti bobbaasaa dha'ine achirraa madaafa gattume ammaas abba naannoo isin jirtanitti nu gattuma barnuu hiikattitumu akkasitti ummanni waggaa baqatan abbaa keenya ani maaltu naa hafeeyin du'aan dheeysaami hin deemu inni yennaan
nuti sirraan deemnu yennee dhumnaa numaaf jecha ka'e abboo jedhanii akkasitti sababu ummataatitti maaltu na hafee hin du'adhee isaa haa du'u hin deemu jee odoo diduu ummannitti boo'egaa nuti sirraan dheessinu sirraan deemnu ni dhumna sababa keetti dhumna hoggaa jedhanii ka'ee akkasimeetti bu'ee achirraa makiinaan Soomaaliidhaa fuutee kuchiftechi akka haala kana deeme Soomaaliyaa seene. Eegasii wal qunnamtiin keessanuu akkamii wal qunnamni turtan? Ani meettorraa hin haallolee na deebisee wal hin qunnamne naaf inni. Na jala deebii jee? Nam lamaan iyyaa nu deebi'ii jeetti lolee na deebiseen. Eegasii du'asaa akkamitti dhageessan? Du'asaa raadiyoo Sheekh Marrashaad faadhaatu raadiyoodhaan guyyuma inni du'e san guyyaa sabtiidha nu dhageessise. Tole. Mee barruusaa kana haala kamiin baruu dandeessaa? Akkamitti barsiisuu dandeenya mana keessatti? Ani barruu isaa kana inni ligiboo gaafa jiru baasee barruu isaa kana haalli sanni dheeraata amma haalli inni itti bare san yoon si odeesse inuma haala ajaa'ibaa tokko ni dheeraata. Ani mudhii qoreessa jaantana hunoo araddaa komitee araddaa qaallichaa kana mudhii qoree bakkuma manni kiyya jiru kanaan jira inni ligiboodhatti qubeetana baase guyyuu waraqaa luukii fuudheetuma arabanyaanis moggaa takka arabanyaan katabee moggaa takka qubeessaa tanaan katabee naggat erga tana wayin beekaa ta arabanyaa tana biraa qara'eetumaan sanduuqa kaaya ta arabanyaa tana biraa qara'eetumaan sanduuqa kaaya waraqaan marcarrashaa inni na erge kam jetti wanni guyyuu qubee atin beeyne waraqaa si ergenuuf akka onnatee dhufee baruu jechuudhaafi sitti ergaa olla ati akkamit dhuftee onnattee dhuftee baruu dhabdee naan jee waraqaan macarrashaa akkana jetti hanganumatti darasicha isaa tokko salliixa naa ergi je'ee zeeta naa ergi je'ee na ergate qubee tana haahuhii gartee abjad hawaas huxii kaliman safas qarashat kadhaga nyacab jettu tana daftararra katabatee qaba inni gaafa san qarshii 60 bitatana haadha sallinni rakiisa qarshii 60tti kenneetumaan bara akkanatti abbaa guddaan kuno qubee baasee jee ni qabdaa hin jeen qubee isaa ta inni barreessa eenin qaba na kenni sin qaraasise hoggaa inni jee nan qaraasisini akkana afaanin na qaraasisin jeen inni buruganama deemuuf deema beek abjad hawaz huxii kaliman safas qarashat kadhagac nyachab kanumaan irraa haffazadhe laal soommana buruganama guusaan qaba an kannaa ganamummaas jimaa bitee guusni ganda biraati qarshii 60tti kenneetumaan buruganama na qaraasiu tayoona afte je'ee xalayaasa walin maree kiisha kaayyadhee abjad hawaz huxii kaliman safas qarashat kadhagaj nyachab jechaa kana haffazaadha deemee bakkaan bulesan bulee hoggaan dhufe khabiirri kiyya kute ganama amma tanuma afaan kiyya keessa jirtu sanaan ta xalayaarra barreeffamte sanirra hire abjad hoggaan jee kadura alifiimi katte anu baami tanuma afaan kiyyatti haffazamte tanaan sanirra hire amma gaa katabbittiin seenemma qalamanarraan hayne fudheetiin muka qoradhee kana isii tanaas hin hayne tanuma isaa tana keessa akkana godha hanga torbaan tokko filama akkanuma godha tanuma isaa waynarraa hayti tanuma isaa tana keessaan akkanuma godha odumaan akkana godhuu hoggaan qalama dhugaa fudhe kunoo isuma kaaye jechuu harki tamaaree akkasittiin baree amma gaa dubbisiiftuuttiin harkannee beekimmaas dubbisiiftuu dubbifamtuu qofa amma dubbisiiftuu tana waraqaa inni gartee katabee naggat ergisan amma saniin sanduuqa as guure akkam jetti gara jetti hoggaan laalu ga'a kunoo waatutti fannisaadha amma harfiin tun ga'aa fi ra'a afaan keenyatti maal hoggaa jennu ga'aa fi ra'a wali qabna hoggaan jee gara jechuuf deema odoomma arabanyaa taate ilaa hadirati jaa gara jechuuf deemaami jeetumaan gara jeeka nasbaa isaanii arkadhe sigalte ittiin deema kaasan amma maas alifii fi laamii fi miimii wali aana
maal hoggaa jennu afaan keenyatti alifii fi laamii fi miim wali aansina ilma jechuuf deemaami kibdaa harkadhe maas suknaas harkadhe laamirratti akkasumattiin waraqmatanarraa hiradhee fixee barreessee baree guyyaan ligiboo abbaa keenya bira dhaqe amma haareettiin gaa qubee kaayaaf ijee abbaan keenya kaayus seene anis waraqaan katabuudhas seene isatti qubuma tanaan hoggaa inni qubee naa kaayee naa fixe anis waraqaan itti kenne qubuma saniin hoggaa qaree hay akkami bartee naan jee akkanattiin bareejee hoggaan itti odeesse barje nama kanaatu jee dura bilchaachutti haajama jee hogga takka bilchaate wannummaan isa dhibaan hafnee jee haala sanittiin akkasi bare jechuudha. Oduma isaa biraa hun dhaqini duuba fixe akkasila. Mee amalli isaa akkam ture Sheekh Bakriin ilmaan isaatii wajjin hariiroo inni qabu akkam ture mana keessatti? Amalli isaa rabbiin akkuma qaama isaa bareechee mataa isaa bareechee haala isaa bareechetti haalli isaa cufti bareedaadha. Inni yoonii fi amma siin lole hin aarre jechuun beeyna inni hin aarre beeyna siin lolees yoo aare hin dubbatu cal yoo waan san maqaa dhawan illee usaa je'een lola wani san hin hoof duuba hoggaa san yoo ijoollee dhufees haaluma ijoollee sanitti ijoollee san gartee wajjiniin tabsiisee jiraatanni yoo kiristaana dhufees kiristaanni tokko amma takkuma takkaan isinii hirma ta ijoollee sanirraas takkaan isinii hima yoo islaama dhufees haaluma islaamaatitti akka naamusa ilma namaatitti wajjiniin deeman cufa rabbiin ni kenneefi nullee akkasuma barsiise jechuu amma kiristaanni tokko hoggaanii fi keessummaatti dhufe korbeeysa ati mayo nuti qalle way nyaattaa ja'an hin nyaadhu ja'an haya gaa ati qalli nuti ni nyaannaa ja'an akkasi isa qalchiisee korbeeysa keenyuma wajji nyaanna jechuu kiristaanan je'u islaaman je'u cufa abbohuma ja'anii cuftinuma jaalataa cufa wali qabaa jechuu ijoolleen si himammaas mucaan tokko xaaha umaree jennaan ijoollee amma gaa uumaa isaa biittitun cuftini beeyti abbaan keenya hogga magaalaa bu'emma darzana meeqa biteeti waan ijoolleen feetu kana shukkar ijoolleen feetuu fi kana fe'atee deema hoggaa inni asii dhaddacha roobaa kana ga'ee ta duraatti baati eegachi raabse ganda dhaqa karameellaa fi kana bitee fi gaaf tokko mucaan tokko xaaha umaree jenna kunoo ammallee ni jira hortuu kana saabbaa guddaa jeen barte qashaadha ati dhiyoo tana sidhamne hoggaa deemtu sanniin deema jettee wahin u himtee hijeen aboo waa isiniin himne yakkaan qabaniin balleeysa anfirraa hobbaasa jeen hangaan isiniin himin balleeysa anfirraa hobbaasa jeen lukkuu afur qalee midhaan tumaa jee biddeena baasaa jee dinnicha antimaantimiin salliixaa waa cufa godhee qorii lama biddeena godhee ijoolleetti yaamee kunoo yakka kiyya firraa hobbaase ja'ani jechuu ijoolleetti xiqqasho haala akkanaatti ijoollee wajji jiraata jechuudha kiristaanaa wajjiis haala saniitti jiraata rabbiin akkuma uumaa isaa tolchee mataa isaa tolchetti haala isaatis tolchee jechuudha gaafa sargoon dhufte san kiristaana nama 36 bobaasaa jala bahirraa dhoorkee jechuudha inni dura dhaabbate shari'aan islaamaatis hin eehamtuu shi'ibii tuquu isin warri ibiddaan walit dhufe ibiddaan wal feedde gaa hanga feetanii si galte shi'ibiin waan balleeysen qabu isin ibiddaan wal feedde gaa malee shi'ibii tuquu hin dandeeysan jeeti kan anniin gala jees waraanatti godheetu kunoo jaartii boggaalaa takka fa'ahu barooda galche anniin gala ka je'uus ilaa biyyatti hoggaa sargoon san biraachi yaate waraana ummata keenyaa kan fi qaalii isaa godhu kanatti godheeti keessa dabarsee niin gala ka je'uus galcha shi'ibii tuquun akka aalamaatittis qaanyi ja'an akka shari'aa islaamaatittis haraami ja'an nama 30 bobaasaa jala bahee jechuu 36tu bobaasaa jala bahee jechuu gaafa saniis waliigala ilmaan meeqa dhalee Sheekh Bakri Sabaloo ilmaan 25 dhalee 11 dhiira 14 dhalaadha warra meeqarraa
warra shammoo jaha wanni dhadhaleef tuni tatakka dhalteef tata lama dhalteef akkana. Tole. Mee Sheek Bakrii Saphaloo nama seenaa guddaa qabu. Isinis seenaa isaa akka gaarii nutti ibsitanii jirtanii. Gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qunnamtiin isaan isin qunnamuudhaaf yookaan qunnamuudhaaf godhan ni jira? Anagaa. Aanaa Gooroo guutuutiitu gaa isaanumaatu dura dammaqee waraqaan ergee shaabbaadhaan dha'ee na yaamee tusi walaloo tanaa fi seenaa isaa tana baasi jedhanii akkasitti achi olitti saleedaa qubee isaa tanallee irra barreessanii isaaniitu na yaamee mul'ise jechuudha. Amma boordiidhaan maxxanfamee jira jechuudha barruun isaa kun. Barruun isaa maxxanfamee jira. Maxxanfamee jira. Xalayaa irratti gaamma dura barruun hin maxxanfamne bahuuf deema malee. Tole gara Oromiyaadhaa galuuf deemaa waan jaamu takkaan dhagee qonni hangam takka dhugaa? Anigaa ummanni aabboo naan ja'a fedhinnaan kiyyuma malee waan fedhees asumatti na jabeeffadhaan ja'ani malee namni bakka tana gali bakka sani gali jee ajaja na kennu hin jiru fedhinnaan kiyyuma jechuudha. Asin na jabeessaa yoon jees anuma jabeessan. Fedhinnaa kiyyaan achitti hin gala yoon jees gaanumaan gala malee namni arma gali achi gali naan jechuu danda'u na kabajanii hooyinan tuqanii. Jaalalarraa jechuudha. Jaalalatiyya gaa akka biraa qaban jechuu. Jaalalatiyya ni qaban. Anillee niin jaaladha isaanillee na jaalatan. Barruu tanoo ani ilaal namni seenaa abbaa kiyyaa san lafaa fuudhe waa cufarra na jabaa bar. Humaa takkallees naan godhin. Yaaduma isaa inni sossoose san ka sossoose annaaf gayaadha jechuu. Barruusaa kana ijoollee barsiisuudhaaf waan takka takka kan darsoota barsiisuu jirta jaannati gama keetiin. Onoo takka faanga Jaabir faadhaan mana gartanii. Onoo ammallee ittiin jira ammaatu qaraasumatti hin jira. Ani barka alifa qara'uus anumaa qaraasisa. Ka herregaan qara'ajeus waanuma abbaan dhufateen hin qaraasisa. Barruu harka Sheek Bakrii Saphalootiin barreeffame san agarsiisime. Kana kunoo. Kun amma harka isaatiin barreeffame. Harka isaatiin barreeffame hunda. Yigabalaal baayilu. Baayilu. Ndasi yigaba. እንዲሁ ላተ የሞ ሀተን በዳ በሱ የተጻፈ ነው። አሁን እየታየል ነው። fuudhuu jira qoy amma kun akkana gosa takka gargar foohu Oromoo Islaamaa Oromoo Kiristaanaa jee maata habboo ilmi gaallaan dhalte gargaarsa Sidaamaa kamar imaan isa doohu adda baasee odoo waliin cabsu baate inni qoftiin ilma gaallaan dhalte moohu foonuma fi mummuratee wajji nyaata agarta kuunoo tokkichummaan adda dhoohu maa gabbartee bultayaa booni sodaatte warra waan keesi agabsee fitti toohu Soomaalii fi namni aboo je'u tokko sii kakadhee namni fedhee addan foohu laali odoo tokko gooytaan godhu baatee wal fakkeeysee walitti maal kayyaboohu wal dammaysii wal barbaadii dhoysi sirrii goo hadhiisii namni diinaan lolun goohu hin sossootuu sani duutee namni lubbuu qabu yaaboo kan curuf gootu sossoohu. Me tokko nuti de kanan jaa tonis akkana jetti giddiin bilisnisiin saramu giddiin bilisnisiin saramu hin gartuu gafarsinuun fe'amu Oromoo har'a futaatu malee
maganii ummanni waan fe'amu si malee ormi biraa dammaqe kan malyoon diidam guntaa godhamu dasitaa ja'an dasii didanii kan dasii je'ekka waan qalamu